یکی عکاس جمهوری اسلامی گزارش versin sizden Emin ağa. Sessiz olasın söz demeyesiniz. یک دو دیمه هم چشم Harda diyeyim, herkes de iki bu. Dürben bu. Bu da filmdi. جای دایی خالیه. انشالله بیان. اینم یه روزی باید قدش بذاریم. نگاه کن. اصلا از شما باید بردارم. ما شما رو نمیبینیم که بابا. اتفاقا بهترین حالت و بهترین جاست اینجا. اینجا آشپزخانه زندایی و Siz çok ışıkta dayanmışsınız ha Meryem Hanım. Çok ışıkta dayanmışsınız ki şey düştü. Şimdi gireceğimi götürdüm. Öyle meşgul İnşallah bu aksileri görürüz. Bir gün Yusuf bizdeydi. Mama çay getirdi. Sonra dedi bu çay acayip lezzetlidir. Mama dedi ki ben ayrı çay alırım. Dedi neydi sen dedi mama dedi ayrı çay alırım katarım bu çayı. Dedi bizim hanım da katırdı. Öyle bizim hanım da katırdı. Bizim hanım da katırdı. Her çortak sistera incan. Hala خوش هم امروز. منم هستم چهار تا یک سه تفنگدار بودن حالا شده چهار تفنگدار مواظب خودتون باشین افتادیم ما بین چهار تا شاید باشه خوشحال که رفته امین آقا دیرم مواظب خودتون باشین سه تفنگدار بودن حالا شده چهار دیر از من هیچی نمونده من چیکار کردم؟ بله. Şimdi yayınlamak buraları tutmuşsan baba durbin ki aşağı. Çeş. Yo ben demedim. Çağır tufenlerden ders götür. Hani dördümüncü yoktu burada. Geldi. Harun Reis geldi. Gel buraya. Aslı karıdır. Gel buraya. Mersi Aziz. Gel burada dur. Ha. Aks götürmüyor. Aks götürmüyor ki özür düzeldi sen. İşim dayı. Gel buraya ayağım. Ayağım. Sen diğer boy boy boy. Sındı. Öpül ben hanım o çok. Ben sizin yeriniz Emin ağanı çağırın gelsin masaj versin. ben sizin yerinizde olsam gidip elimden Ağanı çağırın gelsin masaj versin. Niye? Yok, seherler dirmeyi. ben Ama masaj verdi. Mehdi kimdi? Yo aslında ben Hiç kulak asma. Baba avru gitti ki. Mehdi. Sen de ineşniz. Ne? Bir dakika Hafız iş, hafız iş. Hepsi iş mi kullanmış? Hafız gel buraya. ben sonra demeyesen ki bir yerde saklamışsan dürbünü ha. demir ki. Meryem Hanım diyecekti. Sen demeyeceksin. Çok danıştın. Hadi gidelim. Ben yemerim. Gurdak. Tamam yemek götür. Sorun ne o yemek? Tamam o gördü yemek ne demek? دیر مهدی بعد یه دفعه گفت مهدی جان بعد گفت اگر آقای مولانا Görürsen ya beyle bağırıp. Ben şamayla hazırladım. Bak kalsa dike. اول gelmiş. Bilakare taassub yoktu. Allah ay dayı bir ta telefonu من برو با نایبی de götür koca hanım. از اون کریزی گوله که باشه خوب میشه
بله اون اگر قبلا عروس birden de çok geç. Hiç yok. Aslan Fernando buna hiç kim hiç icbari buna yoktu. Hatta sual değil. Bunlar da Qaza ver, burada yat, orada otur, dur bu yana sundular. Gedir ona geldim ben de Sonra səbirlə, 1, 2, 3, 4, 5, elinə 6 nəfərin yanında deyibdi ki, əgər gəlsən Houston'a bir dənə onlardan alacağım. Gedirəm gələn ay. Gedirəm. Gələn ay gedirəm. باور کردیم حالا مرد که زیر حرفش نمیزنه که جور در نیمد اما تنش به تنی جور خونده تو همه آره ما چند روز خلاصه ماه آینده هوا خنکه اگه میخوای بیای حاضرش بیایی اگه میخوای بیای حاضرش بابام رمز Bunu nozer alıp da. Bundan اون ده ساله اون بالا ساله خواهی بریم تگزاس یکی آدم نه به شما نمیدونم. اگر همشیره ها بخواه بیاد کجا؟ در زم به خانم اگه بخوان برن ببینن تکلیف باشه. Şişönüyme, çakar o. Sen göresen ben yapsam. Yok da faize görebilir. Şişönüyme, sen gidelim gel. Hafta yatır. یعنی شام میدن و جمع Ben nahardan qabaq diyəcəyim ki, gedək görək. اسماعیل زندایی اسماعیل Onacaq ki, xunçi dəstəşi زندایی kim صحبت بکنیم میخوام تشکر کنیم از زحمت‌هایی که امروز کشیدین واقعا چه غذای خوشمزه خیلی زحمت کشیدین خیلی ممنونم که تشریف آوردین اینجا امیدوارم خوش بگذره بهتون زنگ زدن بدید من بسته دیگه خوب اینم که خواهرای حافظ دوتا خواهرش هم که مامانشونه خانم اینم حافظ آقاست و نجمدین که بابا خیلی خوبه فعاده میگی؟ فعاد اومد باجان da tez filmlerde آقا فعاد اومده آقا فعاد حیف که شوشه‌نın dalına ne çalım ben Sometime in the beginning, maybe even at the end of November. They say that after 28 weeks can happen anytime. The first one always they said always is going to be late. Yeah, and especially say if it's a boy, it's even later. gözünü yazık They say اینا رو آوردم صاحب بودم بالا early or on time. شما خواب دیدم دیدم این زنم سرش اینطوری که خیلی دلم سوخت خیلی پسر خوبیه گفتم که ناراحت نشو فعلا بنازی بسر داشته باشیم من میبرم برام خوشحال شد صبح پا شدم گفتم She couldn't cope with them. And the manager was pushing her at the time, and she didn't have enough language to communicate. And she had to explain the customers what the medicines were and help them to find
And she had to do other stuff, work in the computer, go to the doctors, find out information about them, medication, and let's refill, give something to refill for this medication or something. Mom just put it, Burada fuar. and then you think, Bəstəxlər. She's gonna go for English. تو براش از این شلوارا برای منم همیشه میگم اون میره چیز نیست برای بچه های خودشم من میگم مثلا تولد من میگم دنبال Mom, be there. آره بسنی فلان واسنی نه آیا برای دیدن گفتن اینا گنده بزرگه خوب شد که بزرگه برای اینکه گفت اینقدر بسر اونا رو آره اونو از بین میره از آره باید همه خودشون ویدیو کردن باشم تو ویدیو ندارم چجوری داری نگاه میکنی فایل چی؟ اینطوری من میخواد نگاه کنی که موهاش این چشمشم باز کن آقا زربین انداختیم مثل کوچیکه اونجا نشسته آرتور شد من اولمون آخرم اسم پیدا کردی؟ اسم براش که با جیم شروع من اینقدر دوست دارم میتونی برش داری بری برای بر خونه تو از خدا میخوام بگیری از کیسه خلیفه میبخشه بقا آمده وقتیش برداشته بقا من توفان تو دا چکره ساپلا Bir de böyle bazen gelip beslenme yemiştik gelmişti. Bazen her yemiştikleri yedik. Su vardı içmedim de. Ve ben o kaşıklığa koyayım işsiz su من این نامه yazmıştım Məşhəd doktor Vusu. Birdən gördük Süreyya xanım, Rafsı xanım bir namə gəldi. Elə bir bu Homa xanımdır. Deyir Homaniyə namə yazsız. Yazım Məşhəd doktor Vusu getdi doktor Vusu gilə. Deyiblə pasportu şəhərində də. Məşədə gelip Gedibdi Rafsı xanım gilə. O da doktor Vusu. Məhiz. Bura bax da bir açca. Əgər ki dolları Ha bir dəfə də Yusufa yazıb Bəradərzadeyə əzizim. هایی که امین آقا پختن صبح برای صبحانه Bağırmam amanın من چند میگه یک سالی شده ولی وقت نکرم اون هر چی زنگ می‌زنه کسی جواب نمیده پولش چی؟ پولش هم نه پول شاترها رو گرفته ازش ولی هنوز پول نصفش اینا اینقدر لفتش داده زنه نیست که پول برده حالا هر چی زنگ می‌زنه پیداش نمی‌کنه Siz de maşinini görəsiniz ikili. 2 gün gərək bunu mürattib edin. Bu cür deyildi. O savarı maşını ki vardı təmiz idi.